so for bad ye papa na ko papa fa ne ko e de odi ejam no na ye modia enya safo tie no na ye modia omonti asie sa so for mani de kwa de ye mu anu wa because the omokai no say e go over the bar momfa mo policy no and mo security no emetai yempanyfo yachi yempesa mo baba be take instruction be free suspended individuals we ho sa so lawyer no fee say ye need 2 minutes ya be sa de na uncle court yes omo pamu asori mpanyfo ogu chairman ade na emra no naka oni sa 2 minutes no ka ye betimi yesu ye betimi ayeden asi omo kwan resolution na church board no on vote of no confidence ye say enforcement ebeba nti ye sre a police for ye sre national security any bambo for say omumra mehwe say pronouncement na ye church board omo ye no enforcement ebebem every week bia sika dudu ayenya ye offering ye tithe ye seed any po harvest ayebe no eso mo kire ema asafo no ye hunu se sei na ye nyaaye momfa mo policy no and mo security no emetai yempanyfo yachi yempesa mo baba be take instruction be free suspended individuals we ho sa so lawyer no fee say ye need 2 minutes ya be sa de na uncle court yes omo pamu asori mpanyfo ogu chairman ade na emra no naka oni sa 2 minutes no ka ye betimi yesu ye betimi ayeden asi omo kwan fi say ba hoden ni ade omo nche ye mu bia nanso emra ni die ni mpanyfo ehun say omo ye mpanyfo say be panyini die matemanti enti omo nhwe ma asori no monyanya enti omo kama buru na komato omo yam ana ye mu bidi ye sika ene ya dade ye ntua ye nka ho ye di ensika kokot na mo so mo de asori sika twema so tia ye asori man we ye ka wo he enti ya sam ye simple declaration was made this Sunday ofi boatemo as we speak now pen ye mpanfo di anim aye no omuntime nkari o mself so mo ye secretary and directors wo bio asori lawyer no na di o manim onti ase a onfan kokot kwasi ada we no ne ye hwa anim anisa church board no ede omunhihye be sase ayede aye adwuma na obia be respect sanhihye no se anya sade a na wo go contrary to asori mpanfo nhihye ndia na je say yebeka say we are enemy to the progress of the church enti asori babia be dey ebe town mesra mo ma ye nuru ho eno ntina ene press conference no the main issue anabotai party through your security ye mpesa asori mpanfo be yi sofo so me preach no no mo so akoyi o mo sofo so me preach asori mpanfo be direct say yemfa asori sika emfa ha no mo so say yemfa mfa ha yentimi nya ai your friend is leaders mienu e wo ho asori manakasa send ya mekan so big doubt here the true challenge no omo me conduct omo survey anaso omo fa ballot mesiwo mo amo pese Kofi Boateng administration eto aso no mo nto abankwa ha mo amo mpre mo nto abankwa ha ne yenkenkan ne yenhwe so betimi across 2% kura yes so mo doubt ni ye na because ye na abato Speaker of Parliament or say as much as you support the motion say no maka as much as you don't support say no na obo say why din eno na ye no nti ye to aba Sunday no se woni mu a do ya fire san ko si paper so ba ye to aba nti police service commanders many samo why adwuma so issues by almost 1 month I collaborate with the empanfo even though maka ye beba ho se we issues bebre but mo ye human institution ti amamo sa benefit of the doubt no se sinto aye den ya ade anipa di anim no niama ba akom yenu bi ba den ebe chia ni nyina mu no omana mandate mu sam na mo hwe lives and properties so ti are cooperative with mo for this all long me e kan say o kina kwase no mo mabo church board no ho ban na omunhihye ne omunsusu mandate na asore man de amom no omo execute ye mpese omo ba yi omsofo na boat ne Jennifer ne odole na ne Jennifer mo so akoyi omsofo ye de aso atoto fam ye tete no so omo nso ebe yi omsofo because me ne wo kasai
omo gusu si gyina ye ho na nam say ye mpese ye de mra no be hye ensem te na ye din a ye twan otena kwasi ada afa de nsu atap on kyerɛ ni wagye wo enti otena kwasi no ye mpese basa ba kokura be de ebeba ho ti mo mebo church board no ho ban no mu si koso ani wo mudwuma na national security nso mo meyɛ saa na yenya ne tie sɛ omode atutwafo ne langas bi beba ho ne ade minim for a fact minim afidie kase so akɔwi ase nyina nti me establish some pama na but ano na yeso ye peke nti ye besere mo madawro mani dim o kyenya mbo a mo fa sa bambo no ememaye na nyame ma na koma nto mo yam na ye nsom wasom biem ano asi meda ne kase mo to enforce it said the omaka ewo asafukuo num a asafu member nyina ya gi atum a on the 12th of October omaka ye no ye pese resolution na church board eye no on vote of no confidence no ye hwese enforcement ebeba nti ye sre a police for ye sre national security ene bambofo se omumra mehwe se pronouncement na ye church board omoye no enforcement ebebam ebiam ye hwe animu no se we wanted a publication of audited account reports within 90 days. Inti asafono enhwe eye church board na enhwe say ye accounts eye finances no ye be publish ye financial reporting within 90 days. And ye san ka biam say ye pe open financial reporting ye ka no ene say wura te say Presby, Methodist, Pentecost any asafo bi etesa na every week bia sika omunya ye nyina ye dan na di church members and resurrection way forward ye pesi ehunu wo ho ne say every week bia sika dudu a ye nya ye offering ye tithe ye seed any po harvest a ye be ye no so mo kire ema asafo no ye hunu say na ye nya na say ye offering na ekofom a ye dibi aka ho San say yenim say Jumadi a Resurrection Power New Generation Church edie no esopa branches more than 150 branches worldwide and it say yasafu tuo yen head office and support branches nyina it say ye hunu baabi a ye pempen so ye sika semote a ne ye say erade a enyame so amoy abro erade ato nkrofo ensem e wasafo num amukita koma pa kita erade adwene betumi amma support pa ma Resurrection Power New Generation Church branches ahodo nyina ebetumi epeja na asafo no aye afa ne ntoma pefra ebiam nso way forward ye pese asundue eba ho langasa omuwura ho national intelligence nkofo bi omuhihye asumade ye omuwura asafo langasa fo ne nkofo omuwura asafo ne ni asundue enti ya sre empanifo ye police national security any stragefo any empanifo a betumi aboa se mumra na mumeboa ye Resurrection Power New Generation Church echina asafo ekoso a ye beye asafo ye beye asore enti mumra na mumeboa ye na asundue entena ho oma asafo ma no ye ni wo ma asafo ma sofo ba de ye papa Yakuba befa ne ko edi odi ejam no na ye modia enya safo tie no na ye modia omonti ase sa etino ende si ba de semi wenya betu manima na eye de lawyer Aban ede betu abonten eni de dada boat Jokofi Boate so de betu abonten enwunti de tia so for money there kwa de ye mu anu wa because the omokai no say e go e over the bar yeah the say lawyer Aban or your lawyer your best friend say uboni free bibi integrity omasa integrity ni nyetuma na de oye no ku ne ho animase sese no one no one ho
ogu ni ho ani mase enya fe say that ama ye mpelifo ye je di say sika bi wo wa ebi aya tete amani nti na amani yesa enya fe so be sa e ka kire na boat John Kofi Boateng say asafo sika no signature no sign ye ko di ade sika no nya ne di asafo mani say omo person mu di sika no ye di ayo since time ye papa e free mu nye ye mpelifo kwa na ebisa e ya asafo mani na ebisa enti onti asie se sa akotebuo no ebeba so eno de onti asie ye nya kopon kwa be make sure se odisa akotebuo no ebeba oze nya sa ye nya kopon na kasa mu o mani nya na so mpie tene wo tie mia the beginning assembly started by ya itu ne fo na wanti no ama ndey oluti nya kukuduo ebe gira abonten beka sansem no emre naso say ye langa so say ye den yo eno no asafo kakraka wi enti mi nye say adwuma no e be sere say oboni say you should do the honorable thing, step aside na ye audit account no na sorry man ye mamu be bia masafo ni ejira na se mutietia no yakopon sha